Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Namar ka jingma ka baap na ka jing sedang jong ka Khlam COVID khat khandai ban porstet haduk kata-kata hagatem Bhoi district bat bonru ki Paidbah hapo ka district kila sedang ban kensting Khlam da boat renti ye kilat Ïada ka deputy commissioner jong ka Bhoi district menta ka sengi ka khandai terik ubnaya yong arhajar arpuai kala pentip banakalyang ki bor sensar district kinsa te perking biang ya barok kinong song ba ki dei ban boat renti ye ki kendon balap tha daga sorkar bat kito ki bapen kenru ya ki kendon kin ngat ha ka jingsha dan kuna habaya keren bat gelat pathai khubor ka deputy commissioner jong ka Bhoi district ka kong RM kurba kalaong banaka daw bala bon ki baya bit ye ka jingpang covid khat khandai kum ki bor sensar district kilahap bante perking biang ye ki Paidbah ki ba kensting bat dan kuna bat ban ptharu ye ki baki dei ban deng ye ki mas haki jaka Paidbah ban penjinga iwei ne iwei bat ru ban sai thikna ye ki kiti khnang ban light na ka jingye bet na ka jingpang Kio ini berkata ke number hari Bhoi kala Bhoi zero ni, dari mentah kita kala 6 kilo man ke sini kala 6 kilo, kata Bhoi ke concern dia ni, sebab aku nak depipe buat hari India buat Bhoi itu, umbalong mentang sini kita nak buat likely ke active case, no? So kini ke PNI ba, kini ke same ke jing spread jangka kalau come step nama ba Barok ki kam ki jam ki lapli kaya ki yang lapli kemudian kondisi ko po lockdown so possibility na ka jing ki wa case kan nang la kan ham step na ka sin te ha ka be debet kan ni na ka yang ka jong ka district administration ka so de ban om ba ni kan tu sa shi sen pat ki nang chong chong ba ki ni sno ha ban lek biang sha tu ka protocol ka bangi ju ye bu ka bangi ni de na ka jong ka mas but kunjuk betul frequent hand wash kita practice ke bangi lah jo million kita spend berlalu ni beteng yang mentang yang sedang biang kum jin pen tip root nama ba kum menegas ni hadir bangi London ke review state level nilai yo ga jin tha ba mentai di bang Denmas kan dan refine bashi hajar dari ye kan ni ka order ni shem jige ham ni hari Bhoi kemudian nama ba bon hi ki di grab ki an ki pen i jige te ha be de ka ni kum ka exercise bat kum ka jing ban pin snow tho i ga jing corridor jing de mas meneng la le ka ni ka surprise check-in route apo yo po ban ni kisan ko pun ret li ki case ni yo ban symptoms iwe test positive so ni kalau hayo tidak ban semua kejing long concern kejing pendidikan sinkia minde ban kini kita ha sismi ni le ban ne nam tip la ni le shu ni kini je test ala ban nam kham bon shu de dakan ni ka exercise jeni ne ka shulong ka jing hikaya boros no ba kejing kan duga nak masuk hanya dengan kimas banyak kan kena Ïada nama babon hi ki babon hi ki pat yo ya kan vaksin nang omma ha ka be de ka vaksin pada ni penseluruh hidup la substance nam chini bikin semua haban le dan chini untuk vaksin nama bakalong ka we kala Ïada but kumbangi om mentang dan kata ka public health emergency haka di kana state ni haka region tikala jing ada kalau baik bangi menta ka jing attack pergi kena men haka ni dan last week ibayam ko district ni di my press now so mungkin ki aka ni pa ban Ïada mo kat bala kan kawena katahi nilai mat last year nilai nak ban te la kami kan ni ka covid haka ni district ni kalau baik nak kata bangi follow dan ribut di protokol. Dia dan shimkia ini dan problem. Nama ba ke problem. Problem kalau balada ni bon pala cases ki facility hak district ni mula kan dia.
te na takatau lada don ki case ki bade kategori C dan D ni don tak ahli ventilator apa civil hospital but kunjuk ki kamera ban pentia isolation room ni di dalam serious room ni don tang punya tadi tang pra tadi ki semua bah ban shift hai kata nam de bangi ni shu ong ni kan ni ban ni kwa ap ni shu kuntu ap nomor ba Khlam kanongrim kalau kata nomor ba facility baduna district wadah ka state hi beropomi mata kata ni dan kam ban kya ban shin kya le de shin de sama jam pada shpa ban kintu ban ya ki rang ba shno kumban ni trekam hakan ga snam bagala le ye trila baki covid committee hakishno kitau de hakatu ro ni kara CCMC mo de kami CCMC ni la requirement kan la tho chi la appeal bagin activate yang ni but hagar kom trekam mentam de ban kham shmong ne ban care ding ne care mau em ka request ni kalong ba lada ki wan ki bre hashno thak wan thai kin so bha ban pani ki to certificate testing certificate kata kalong ya ki bawan na north eastern state ni petang rapid test ki rapid antigen test bagi kita ki bawan na shabab jumbi ni mainland mana Delhi na Maharashtra na Chennai ni kita di state pada ia kata ki dewan pan beda ka PCR report pelada ni hapo district ni nak ban le ya kan ni la de la kam ya kan di ka Khlam mo ni kan ko nanti kata tentang sini ni kalau kami macam mana Paidbah Vishnu Thai ki bawan ki balik tai kata hi lada ni long ki pelong vigilant ko ba orang ni Paid benia Paid nuar ni la ban de kan jempang no nila pen activate biang ye katu ke BMC ru behavior management committee ru hakish na tha kin semua bhaban pe ye ki Malaysia school ki thana besong yo kini besong yo komunitas ni yo ibon tingi request ki commission ni don kini ki jan kumbalong kini ki jan asimus ki topi itu kalau gam chabale seni siapa yang ni don kun gitu bikin semua bhaban dakin dakin bahasa te dalam gam chan nama telong cotton kila ban at least ya dah bani ka mask ka kalaan protect ini nama nak umbia bani don nak AA ladang don ka virus ka ban set chiti bai ban kan ni kade ka kala jinya ta ka te ka na hai tu bre bat ko mani bana le ka ni ka vaccine bre ni na contain halade ka lada dulu nila bana omba kan ni ka reduce ya severity kan ka penduna ya kencing hitam mo itu ki bala yo vaccine ngam om ba ki tu yo vaccine kinum lada ki yo contact yo virus kinum om ba ki like that or nilong severity kencing ma kencing long ka ki om ki doktor kata kencing pencitam ya pemet jom itu ibayo akan kampen duna ya kata hin wa ban Paidbah ban so ha ban ke kian macam saya kan